Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sisa surat kumanang. Elok mebu beta onde-onde. Asakku Sofi Salsabila nomor urut 27. Asakku Nurasisa nomor urut 23. Asakku Raisa Sabrina nomor urut 24. Asakku Alia Revita Hairunisa nomor urut 5. Asakku Salpadina Nur Alfia nomor urut 30. Oleh kiri kelas Aserafitu. Filosofi onde-onde. Onde-onde ro biasa diasengi umba-umba, artinya compai atau mendrai atau tidak mendrai. Harapanna atau doanya barak rezekina tidak mendrai tidak bertambah, dalena tidak maega atau jabatannya lebih meningkat bagi yang melaksanakan hajatannya tutur firman. Bahannya ialah itu gula celak, palu paru, labuk puluh, kasumba daun pandang, wae. Pamulai campurui labuk pulu silang wae nampagarui anggena mataji adonan. Nareko purani panoni rilabue napa itaroe si kasumba napa igaru su anggena si campur maneng napa ripalebu-lebui napa ritaroi tengana gula celak nareko pura manengi ritaroi gula celak rinasu si anggena mata sak maneng. Aku mata sak ni ritaroe si kaluku pura paru.